narinzi ko Yesu ari umuvunjayi. Yesu ni umushanje. Kandi Yesu ntaza shanje amanyarwanda, ntabwo azavunja amakongomani, ntaza avunja amayero, nta nubwo azavunja amadolari. Yesu azavunja ibihe. Yesu azavunja ibihe. Yego. Umuvunjayi w'ibihe. Azavunja ibihe by'amarira akabivunjamo ibihe by'umunezero. Azavunjamo ibihe by'ubugumba akabivunjamo ibihe byo kubyara. Amina. Azavunja ibihe byo gusuzugurwa akabivunjamo ibihe byo kubahwa. Yego. Yesu ni umuvunjayi w'ibihe. Amen. Ni umuvunjayi w'ibihe. Hari umuntu ukureba akakubona mu inyenyeri akifuza kwizima. Hari n'undi ukureba akakubona mu inyenyeri akifuza ko isi yose yoyimenya. Hari ukureba sugi yakureba akavuga atari ku uyu mwana azazima gute. Hari n'undi ukureba akavuga atari ko kuki uyu muntu ni gute nakora ngo basi abantu bose bamenye inyenyeri muri. Ariko mwantunga ibiganza mw'abantu b'Imana. Haleluya. Hari umuntu kureba pastor yakureba akavuga atari kwiye impano iri muri uyu muntu ni gute ya shine. Umugabo bita Paul Soze hari Efeso mu rugendo rwa gatatu I think ngo yarimo preaching abwiriza ngo areba mwiteranira umwana ufite attendance uri mureba urimo wuzuzwa akasaringa amagambo nyina avuze. Aravuga ngo aya magambo watuye ku mwana wanjye afata ubusa. Mu gitondo buri gitondo uzubyuka uvuge ngo mana amagambo banyatuyeho bene ngango afata ubusa. Haleluya. Afata ubusa. Amagambo batwatuyeho mabi muvuge ngo afata ubusa. Sans fait. Yabesi atakambira Imana ya Israheli ati icampa ukampa umugisha rwose ukagura imbago yanjye kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo yasabye. Amen. Nkuzaniye ijambo ry'ihumure, amaboko yakujugunye nukuri ntabwo aziranye n'amaboko agiye kukuramira. Amaboko yakujugunye ntabwo aziranye n'amaboko azakuramira. Kandi abantu baza amaboko yakujugunye ariko amaboko azakuramira Uwiteka yarayahishe. Shalom. Mwitinya amaboko arimo abarekure n'abarekure ay'umumaraza. Hari amaboko y'umumara atazaza mu gihe ukiri mu biganza frana. Namwe mw'abantu mwe murekura abantu mubarekure vuba amaboko ya nyayazi. Hari umuntu uvuga ndakurekura ndebe uko uzabaho. Iyi abantu nababwira ngo nta muntu ugize undi. Umuntu yofasha undi ariko nta muntu ugize undi. Ikimenyimenyi nuko uzupfa abantu bagasigara babaho kandi ari wahembwaga. Ikintu kikwereka ko nta muntu we ugize. Wewe wofasha umuntu akiga, wofasha umuntu ubuzima bukabukundi ariko ntumugize. Menyimenyi uzapfa umuntu abeho. Umumama azapfa yaraye yabyaye. Ruhinja rukabaho. Imana izarema amaboko mw'abantu b'Imana. Sinzi amaboko yakurekuye ariko igihe kirageze umwana wa Farawo amanuka aramutoragura. Hari amaboko azadutoragura. Sinzi aho baguta. Haleluya. Ari amaboko y'Imana. Taho bokujugunya amaboko y'Imana togusanga. Naho bokumanika amaboko y'Imana tokumanura. Aho bazakuta hose amaboko y'Imana azahagusanga. Umuntu uri ubwiza bw'Imana ntibujya bumuva. Reka nguhereze urugero. Ubuhamya ni nk'igiti kigaragara ariko impano y'Imana ni nk'umuzi uri mu butaka. Abantu rero bagwanya ikintu kigaragara. Ushobora gutema igiti kigavaho ariko wa muzi wacu iyo wongeye guhura n'amazi cya giti congera gushibuka. Ubuzima bw'igiti ntabwo ari iki tubona kiri ku musozi. Ubuzima bw'igiti ni imizi. Yosefu yavuze inzozi ze bene se baramutema. Wa muzi uraranda gere kwa Potifari uramera urashibuka ushibuke muka Potifari nawe atema wa cya giti bamujugunya muri gereza. Agere muri gereza nyuma y'imyaka 13 wa muzi uhura n'amazi igiti kirongera kiramera. Ahura na Farawo amugira ministre w'intebe. Babantu bose baramufukamira. Uwo rwanya umuntu ariko umugambi w'Imana. Njambwira abantu ushobora kuzimya aya matara nk'uko uza ahantu wayazimiriza ariko inyenyeri iri ku muntu wayikerereza ukanayirwanya ariko kuyizimya ni wayizimya iri mu biganza udashobora kugeramo.
umugabo umwe n'umwana we bariko bagenda ku ifarashi. Umugabo agendera ku ifarashi, umwana arayishorera. Bahura n'abantu bavuga ngo ariko abagabo biki gihe agenda ku ifarashi, umwana akagenda n'igiti. Umugabo avaho ashiraho umwana shorera ya farashi. Bagera imbere bahura n'abandi nabo baravuga ati ariko abana biki gihe nta discipline. Uragenda ku ifarashi, isoka agenda n'amaguru. Wa mugabo yuri ifarashi, bombi n'umwana we bagenda hejuru y'ifarashi. Bagera imbere bahura n'abandi ati ariko abantu biki gihe nta nimpu. Abantu babiri ku ifarashi imwe. Wa mugabo abwira umwana we reka tuveho tuyishorere. Bavaho bashorera ifarashi. Bagera imbere ati mwogacwa. Mbega abantu bibifu. Kumuragenda n'amaguru mushoreye ifarashi. Kuri iyi si ntuzanoza abantu bose, uzakore gusa ibinogeye umutima wawe n'ijuru. Ibyo wakora byose bizavamo critique. Uko wagenda kose tuzanezeza bose, uko wasa kose tuzashimisha bose, uko wavuga kose tuzanyura bose, uko wasenga kose tuzanyura bose. Mon frere, wewe chungana n'izamu ryawe, umenye ibyawe ubihagararemo, atana na watu, songa mbele tu. Umuntu uteranya abavandimwe, Imana itimujishowe Imana kwa umuntu uteranya abavandimwe, Imana imwamurumuka. Areba ukuntu Gasita ujana na Moses ukamugenda nijoro ugagura imiti yene bagiti mujisho bazabona homba, akicaza umuntu akamugurira ikawa iragusanga muteranye n'uwundi. Giti mujisho we umuntu uzugenda nijoro akububa agateranya imfura na se, agateranya umugore n'umugabo, abona umukobwa agiye gukora ubukwe ana akagutahamo, ukububa nimugoroba ukabwira umuhungu muzuriya mukobwa ugiye gushaka uzikoza we. Imana iratwanga, Imana iratwanga. Ukabona umukobwa agiye gushakwa ukabura amayinite, ugahamagara umuhungu utazi n'ingene yagiye ariko yemewe. Umugabo bita Schwarzenegger igeze gukina, abantu bareba amafilime baramuzi, yabaye na guverineri wa California mu gihe cyashize. Yavuze ibintu bitanu bituma umuntu agera ku cyo ashaka kugeraho. Yaravuze ngo icambere ngo nukuziba amatwi, ukanga kumva amajwi agusubiza inyuma, ukaziba amatwi ibigukururira inyuma. Iyo kizatuma ukomera nuko utazumva amajwi aguca intege, ahubwo ukareba intumbero yawe. Schwarzenegger yaravuze ngo intambwe ya kabiri izatuma ngugera ku ntego yawe. Yavuze ngo uzagende ngibuye bajugunye ibuye, ukariyamagara ati wabuye we ko mbona ugiye kugonga ikintu c'abandi garuka. Rizarigaruka, rizarigenda kugeza imbaraga zishize bikagwa aho ngaho. Vuga icyagatatu, avuga ngo nimba ushaka kuzagera ku ntego yawe ngo uzavana amaboko mu mifuka. Wateretse imigisha mu irango ry'igitiza amaboko mu mifuka niwokurira igicapa kazi kora ni kimwe gituma ugera ku ntego yawe. Nta muntu n'umwe uri kuri level Imana itamusubiza hasi. Imana twese izaho twavuye inafite n'ubushobozi bwo kubadusubiza. Rero abantu nibace bugufi bakorera Imana, twe kwikakaza aho turi abandi batabaye. Imbaraga n'izima abantu batarakomera bazabikakaza ataragaburira n'umuturanyi wagagaye, ariko abantu bagasohoka babwire Mika yaranditse bavuga ngo iyo nguye baniteguye kuzuka. Abamenye Imana ntituzagwa buherehere, ntituzagwa mu maboko y'abadayimoni, ntituzagwa naho twagwa tuzongera tuzuke. Imbuto y'agakiziri turimo, mureke mbabwire ibido ryigezemo amavuta naho yashira, iyo rihuye n'imirasire y'izuba arongera akiyegeranya, ikintu cigezemo impano y'Imana. Iyi mbuto y'agakiza Imana yatuteyemo izadukurikirana. Samusoni agasatsi gatangira kuza. Yefita yanzwe na bene wanyu. Iyo bene wanyu bakwanze nukora ikintu ukabona bo muvukana baguteye umugongo, uza witegura ko Imana ibigiye gufungura indi miryango. Yefita bene wabo baramwanze ngo yabyawe na maraya, amaze gupfa abana b'umugore w'isezerano baramwirukana. Yefita aragenda arangara, iyo yangariye arahashakira, iyo yashakiye arahabyarira. Jewe nawe nimba twarababariwe natwe nitugende tubabarira abantu. Nimba uzi neza ko wababariwe, iyi ndirimbo ukabuze uyumva, jewe nawe twarababariwe. Nimba iyi ndirimbo uyifiringa ukabuze ko wababariwe, genda nawe ubabarire. Magara abantu bose babwire abuzi bako ubabwire ngo bavandemo guhera none nukuri ndababariye. Biragoye ariko tubikore kubera ko twarababariwe. Byari bigoye Yesu Gorigota kutwihakana, yaraye mu gashamba k'igasemana adasinziriye, imerera imbere akabona umusaraba akabwira Imana ngo data Imana bikwiriye kino gikombe kindenge, ariko kubw'imbabazi twari dukwiriye yananiwe kuduheba. Nubwo bigoye demukiriza abantu babiri ubabwire ngo nubwo bigoye ariko bababariye. Jewe nawe warababariwe. Uyu mwaka tuzababarira abantu,
umuntu wagututse uzamubabarire umubwire ngo mwene data wari warambabaje ariko ndakubabariye. Muvuge ngo Imana yakoze iminsi 6 iravuga ngo nimba nawe ubikeneye ngo bigenze gutyo ngo uruhuke umunsi. Mukiriza umuntu mwicaranye umubwiye ngo uzuruhuke ingaho ugakora ingaho urahita ubona ahantu ubukene bwaturutse. Iyi ni Bibiliya. Imana ikora iminsi 6 iruhuka. Iravuga ngo namwe mubigenze gutyo. Nukora iminsi 6 ukaruhuka umunsi umwe nukuri uzotunga. Iyi Bibiliya y'ikinyarwanda ntizivuga amakuru neza, izivuga ngo Imana iraruhuka. Imana ntiziruhuka, Imana ntiziruha. Bibiliya y'igiswahili zivuga ngo Mungu akakastale, Imana yishimira zo yageze. Umuntu mwicaranye umubwira ngo mucumwe nimba nta kintu wagezeho tukwiriye kuruhuka. Ujya wikunda abandi bazafatireho cyangwa banareke. Tell them not to love yourself, others will carry on that one or they will leave it. Singonga ngo tugupostinge, ngenza ni postinga amafoto 70. It's not necessary that we post you. I post myself 70 photos. Ngombwa ngo usohokane. It's not necessary that you take me out. No. Dani twara Marriott nkarya selfie ngafotora. I take myself to Marriott, I take some selfies. Nkavuga ngo Marriott mood. And I say Marriott mood. Nkaja convention mood. I went to convention and take a selfie from convention mood. Dani igurira ururabo ndi womenye warumpaye. Nutegereza bagukunda uzakerererwa. If you wait for people to love you, you delay yourself. Nutegereza bakuvuga neza uzakerererwa. If you wait those who speak good to you, you will delay yourself. If you wait for those who accept you, you will be delaying yourself. Jipende mwenyewe. Just love yourself. Do it to yourself. Jibambe mwenyewe. Do it to yourself. Jifurahie mwenyewe. Mubyuka nta mafaranga mufite munsi, ariko bukira mwari. Bafungura ishuri nta mafaranga ya school fees, ariko umwaka w'ishuri ukarangira batabiruka. Iyo ni Imana yo mu butayu iraseruka mu gitondo ukagira ngo tizongera kuza. Nijoro turara ntayo dufite, mu gitondo tukazuka tuyisanga ku muryango. Abayuda bararaga ntabyo kurya bafite mu butayu, ariko baca mu gitondo bagasanga imisozi yuzuye mana, bakayirya ikarangira, bakavuga ngo ejo bizagenda gute, bakarara nta byiringiro, ariko ejo mu gitondo bagasangira bategereje. Inshuro nishi natwe turara nta byiringiro, turara tudafite ejo, turara dutegereje isoni, turara dutegereje ikimwaro, ariko mu gitondo tugasanga Imana yacu yahagaze. Bibiliya iravuga ngo bashana n'Imana mu butayu, ngo baja kwitegera ngo ukuntu bigenda. Tugira abantu batuvuyeho ariko ntibagende, bagakomeza baperereza. Ko mwaturetse mwagiye mukava mu buzima bwacu, bakomeza bareba stati zawe ntiboguhamagara, ariko bahora bagucunze. Muvuga ngo turabiyamye mwagiye, ko mwaduhaye Abafilisitiya mukomeje mudukwigirana wibiki, ko bagufashe bakaguha Abafilisitiya mwagiye, ikindi mukomeje ni igiki. Baramuzanye barangize kumuha Abafilisitiya, ubundi bari busubire bakitahira, ariko nibataha ngo baja kukanunga ngo barebe uko biri bugende. Baravuga ati uyu munsi ibihumbi by'Abafilisitiya ifashe Samusoni n'umujinya bimufitiye, uyu munsi arapfa. Bibiliya iravuga ngo Samusoni ngo Abafilisitiya bamusanganiza urusaku, baramuseka baramujugunya, undi aramugarura, ngo maze umwuka w'Imana muzaho cyane, ngo imigozi yari muhambiriye amaboko n'amaguru wihinduka nk'imigwegwe yeshiriri, imuhambiriye biradohoka. Nta gihe na kimwe isi izigera yoroha, nta nubwo dukora ibintu kubera ko biri muri opportunity, ahubwo umuhamagaro niwe utuyobora. Iyo Imana iguhamagaye iguhamagarira n'abazagutega amatwi, ntabwo agakiza ari umuzigo. Niyo ugatwaye nk'ikintu kiremereye kirakurusha ukanananirwa, gukizwa ntabwo ari umuzigo, ntabwo ari ikintu, ntabwo ari ukwikorera isi. So ibyo bintu ni wahora wigengese wazaturika, wazabastinga, wahora wigengesereye. So ni ikintu wafata nka magi. Agakiza ntabwo ari amagi, agakiza ni tisi ikomeye yadozwe n'amaraso ya Yesu, nta cyayishanyura. Imana yambaye kwikunda bikabisha. Hari igihe njya nikunda nkumva ndiyeneje, kumva ndimwo n'abaturanyi, ndimwo n'aba online, kumva ndiyeneje, nta stress y'irungungira. Hari igihe njya niganiriza nkumva ndafashe, hari igihe njya numva niyujuje pe, hari igihe njya numva niyeneje kwera, kumva ndiyeneje, nkumva nta vide mfite, n'ubu ndumva niyeneje, kandi numva niyeneje. Hari abandi babaho ugasanga ibintu byose ubitegereje mu wundi muntu. Kandi uyu munsi amateraniro yarakonje,
none ninde wari buyashushe ndamukiriza umuntu mumbarize ngo ninde mbabura yawe hano ngo materaniro y'uyu munsi ngo ntiyarashushe ninde wari buyashushe nimba wowe nta ruhare wagizemo ngo ashuye ninde mbabura yawe ishinzwe kugushuhira nimba nta ruhare wabigizemo ngo bibe byiza mubwire ngo ndakwiyanye sindi mbabura yawe muzankumbura muhumure ntawe ndi kuja Imana yarandemye uzi ko hari ukuntu Imana ikurema ikakuremera n'amapiyesi ukaba wifitiye n'amapiyesi yo kwihindura mu gihe amwe yakwamye wenyine. Imana ijya ibika abantu, Imana ishobora gufata umuntu uzubaho ikamubika mu bantu basuzugwa. Imana ishobora kuzafata umuntu uzabyara igihugu, uzabyara isi umubare w'abantu mwinshi ikamubika mu bugumba. Imana izifata umuntu uzaba bishop ikamubika mu basinzi. Umusinzi udandabirana ugenda ugwa twe twamubona tukabona ni umusinzi, ariko Imana yamubona ikabona ni pasiteri w'ejo. Imana igafata apotre ikabanza ikamuhisha mu ndirimbo z'isi kugira ngo umunsi yazivuyemo kwa kumenyekana kuba igikoresho kizana abantu benshi ku Mana. Kumenyekana ni inzira imwe Imana yakoresha kugira ngo receiving abantu ishaka. So umuntu wese byari mu uyu munsi ejo ashobora kubihindura. So umuntu wese aho ari uyu munsi ni igikoresho cy'Imana cy'ejo hazaza. Mvuka muri Kongo aho bita mu Bijabo, aho niho ababyeyi banje baba, ni naho navukiye, ni naho nakuriye. Akazi k'ababyeyi banje n'aborozi b'inka, twaragiye inka inshuro nyinshi imyaka myinshi. Iwacu mu Bijabo habaga uruzi bita Rugarama. Iyo twajaga gushora inka habaga ibikeri cyane bigasakuza mu mazi, ariko ntibyabuzaga inka gushoka. Ico nenda gukubwira niki urusaku rw'ibigukanga ntibizatuma uta icerekezo cawe. Uzakomeza n'icerekezo cawe mu majwi menshi aguteye ubwoba, uzagera ku ntsinzi kandi ayo majwi n'ubundi agutera ubwoba ariho. Amajwi yose y'iterabwoba ntazatuma utakaza intumbero yawe, kuko inka zashokaga amazi mu rusaku rw'ibikeri ariko zigashoka. Nawe nshuti uri kunyumva, mu rusaku rw'ibisakuriza mu nzira unyuramo, komeza iyo nzira uzagera ku ntsinzi n'ubundi bigisakuza birimo bisakuza. Intambara yihishurirwa, The battle of preparation. iyo mu mwuka bamaze kuguhishurira, If they have got a vision new in the iyo spirit, satani n'abadayimoni when baguhishuriwe, the devil and the demons iyo know, abarozi bahishuriwe uwo mwana when the wawe, witches have known your nta child, kindi gikurikira ni ukumunaniza. nothing follows that ariko iyo will avuganye natwe but the one that has spoken to us izaturinda kugeza tubigezeho, protect us until we reach us there. izadushorera. He will lead us. Tuzamura amaboko tuve ngo haleluya. Raise. Imana ntizi kuvuga gusa, God does not know how to speak only. burya izi no kurinda. He also knows how to protect. Izi kuvuga ikamenya no kurinda. He knows how to speak and how to protect. Nabwiye abantu ngo dushobora kuzimya aya matara I told people that you can switch off the lights. kuko tuzi aho azimirizwa, That's because we know how the switch ariko is. umugambi w'Imana kuri wewe But the plan of God uri mu biganza byayo, is in His hands. ntawayizimya. No one can switch it off. Umugambi w'Imana kuri wewe. Plan of God on you. Hey, haleluya, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Hey, Hey. hey, Hey. umugambi w'Imana kuri The wewe purpose of God, the plan of God. ntawuzimya, No one can switch it off. ntawuzimya, No one can turn it off. ntawuzimya ngo No one can turn it off. ntibizakunda nuko It cannot happen. ntibizakunda. Biblia izivuga ngo Mungu ataibariki kazi ya mikono. Imana ntiziyeza umubiri umugisha. Umugisha w'umubiri numwe nukurinda kurwara. Ariko iyo ukeneye gutunga urimo y'amaboko. Mungu anaibariki kazi ya mikono. Iyo ukora Imana iguheza umugisha. Nyeganyeza mwene wanyu mubwire ngo ukeneye imigisha igagukora. Kugira ngo iyo dugwatuyeho umugisha wa mugisha ubona uvukira. Ariko iyo udafite ico ukora wa mugisha ubura uvukira. Inzira imwe ituma umuntu atunga no gukora. Inzira ya kabiri ituma umuntu atunga nico bita saving, kubika. Ile mdogo unayopata unakula mdogo unaweka mdogo. So bike wabonye urye bike ubike bike. Nyeganyeza mwene wanyu mubaze ngo ibyo wabonye uzurya ugasigaza cyangwa uzurya byose bigashira. Noneho mubwire ngo nimba uzurya ibyo wabonye byose nta utaniye n'inka. Inka niyo itazimenye ibizaza ejo. Hari ibintu bitatu bizotuma udakira. Nyeganyeza uwo mwicaranye mubaze ngo umwanyu harimo abajama bangaye bazabarya n'abangaye bazabakora. Murahita mubonaho abadayimoni b'inyatsi baturutse. Noneho nyeganyeza uwo mwicaranye mubwire ngo papa nti wowe uri inyatsi wanyu. Nimba udakora uri inyatsi wanyu. Twari turagiye inka na papa wanjye muri Kongo aho bita Inganji Imubindi. Hanyuma ibimasa biza kurwana, birarwana umwanya muremure cyane. Hanyuma atarampamagara arambwira ati muyoboke ngwino urebe. Ndazi. Arambwira ati tegereze biriya bimasa birimo birwana.
ndabyitegereza cyane. Arambaza ati ese ubonye? Ndamubwira ati bigaragara byarusha, birananiwe. Arambwira ati aha niho ibanga ryo gutsinda riri. Urabona gutsinda ntabwo ari imbaraga, atahubwo ikiri butsinde ni ikiri bwihanganira imibabaro umwanya muto. Icihangana nico gitsinda. Inshuti yanjye arambwira ati ikiri butsinde ni ikiba gifite umutima wo kwihangana kuruta ikindi, nk'uko ibigaragara byombi byarusha. Urabona byombi binganya imbaraga, atariko ikiri bwihangane nico kiri butsinde. Inshuti yanjye sinzi ikigeragezo muhanganye, sinzi ibihe urimo, atariko ico nenda gukubwira niki, ibyo bihe ibyo bigeragezo nabyo bigeze ku rwego birushe. Ihangane umwanya muto, gutsinda biva mu kwihangana. Banita Evangeliste William Muyoboka Imana mu Rwanashaka. Yesu ari mu nyubako, baraje baramubwira ngo uri hano, bene wanyu abavandimwe bawe baraha hanze. Yesu arabitegereza arababwira ngo bene wacu abavandimwe n'aba turi kumwe, inshuti uri kunyuma, mwene wanyu utari kumwe nawe, utakumva, utagushigikira, utifuza kugera kure, nukuri ni umunyamahanga kuri wowe ntaho muhuriye. Ariko umunyamahanga uguha attention, ugutega amatwi, ugufata amaboko, wifuza ko wazamuka, n'amaraso yawe, n'amaraso yawe inshuti yanjye, intwari yawe, amaraso yawe. Ni umuntu wese wifuza gukomera. Numara gukomera ntuzibagirwe bya bitugu byabaye amayesikariye ukabihagarara. Wamara gukomera ba bandi muvukana bakaza, ukibagirwa ba banyamahanga bagufashe ukuboko nta muntu ku. Nabwiye abantu ndababwira ngo ikunde, abandi bafatireho cyangwa babireke. Naravuze ngo ushobora gutegereza abazagukunda bikagukerereza. Umva kandi hari n'igihe ushobora kubategereza bikarangira bataje. Umva umuntu aravuga ngo iwe nibajya bamupostinga, mwari muzi ko stati itajya yuzura. Nubwo wapostinga amafoto 1000 kuri stati yawe ntijya yuzura. Stati mperutse gupostinga, ndapostinga, stati ntabwo ijya yuzura. Inshuti yanjye witegereza abagupostinga, kandi nawe smartphone yawe ifite stati jipende mwenyewe iposting. Wikunde, ukunda abantu bakwegereye bawe, like umugore wawe, abana bawe, abavandimwe bawe, urangiza abaturanyi. Urukundo uwikunda ugenda urwagurira mu isi yose. Kiriza umuntu mwicara umubwire ngo hari isengesho ngiye kukubuza utazongera gusenga. Tuzongere gusenga ngo ubushake bw'Imana buzaburura. Mapenzi ya Mungu ni ugufata agafu bari gucumbira umwana wawe ukagaheza pasiteri. Igihe nari ngira ishati imwe twiga mu wa gatanu segonderi, tuja gusenga, nari mfite icifuzo c'amahuzo. Mana wompa amahuzo, irambwira ngo umva nguza umuhungu w'umubembe witwa Moses mwigana ati cyane umushiri iyo shati. Mapenzi ya Mungu iragoye, ni umusaraba. Mapenzi ya Mungu zikubuza igitanda abandi baguwe neza. Mapenzi ya Mungu zitumusiga umugore wawe ukagenda ubwiriza. Mapenzi ya Mungu ufite abahungu beza bakwita dadi, wajyamo ukabura amahoro, abantu bakubona bakakwita ikirara, wajyama kabiri ukumva umutima uranze, genda ubwiriza abantu ubutumwa. Mapenzi ya Mungu ni ucungu. Ubushake bw'Imana burasharira. Uzuja kurya 1000 cyangwa kugira ngo reka kukijya giheza umuntu, wagura ikoti gize yaguyategeka kuryambara, shira umukene muturanye. Ariko ni nkaho abantu benshi batakicumvira amapenzi ya Mungu. Mana nariko ngusaba ipantaro none n'ishati urayinyaza, ngo Imana izikaranga abantu bayi bafundikiye. Iriya mu nkono umuriro wasaze ariko hanze ntibigaragara bafundikiye. Wakubita mwibaze yawe, Imana yaraguhaye n'inzobe cyangwa igikara kinoze, wambara n'udukwe wa kera, shiramo shaneti za kera, soka abantu bakavuga ati ndora umuntu wahawe umugisha n'Uwiteka. Ariko urimo urakarangwa iriya mu nkono, ariko Uwiteka yaragufundikiye. Abantu benshi barimo barakarangwa ariko bafundikiye indani. Munsi Uwiteka yagufunduye rero duheza ubuhamya tuzumirwa. Burya wagiraga ibi bibazo aribyo tutazemera, turimo urabesha nawe. Uburyo Uwiteka yari yaragufundikiye ukajwigira ukaburara, ariko wasohoka abantu bakagusaba ngo bagaburire. Ariko iriya mu nkono umuriro wasaze, ifiriti n'amavuta, ariko hejuru ari w'umutemeri. Kizakwereka umuntu bakara uri gukarangwa no gukarangwa ariko afundikiye, uzamubwira ngo uri sumati, uzumva higinye ni uzobuza ibiri mu indani. Hari ukuntu rero Uwiteka dufundikira akadukarangira mu isafuriya indani. Igitondo tuzatwikururwa, ari igitondo tuzatunga ibisanatwa, ari igitondo kunasubuyi aushuhuda. Nimba ukeneye kubaho ubohotse, rekeraho guhora wifungirana muri gereza ya kahise kawe. Nimba ukeneye
gukomeza urugendo. Gabanya iyo mitwaro wishiriye mu mugongo y'amateka yawe ya kahise. Umva, ikintu ugomba kwibagirwa, itandukanye na kahise kawe, utangire wubake ahazaza. Shalom. Kubaho ufite umuntu uhora akwitambika imbere, ahora akugendaho, ni ikibazo. Ariko ni ikibazo gikomeye nanone kubaho udafite umuntu uhora ukwitambika imbere, uhora akugendaho. Kubaho nta muntu uhora ukwitambika, uhora ukurwanya, ni ikibazo gikomeye. Kuko nimba nta muntu ugira uhora ukwitambika, uhora ukurwanya, uhora ukunaniza, ni ikimenyetso cy'uko nta gukomera ufite kwa h'ejo hazaza. Nk'uko abanzi bacu nibo bahishurirwa icyo tuzaba cyo ejo, bakakirwanya uyu munsi. So kugira umuntu uhora ukurwanya ni ikimenyetso cy'uko ejo hawe ari heza. Kubaho rero udafite umuntu uhora ukwitambika, kubaho nta muntu ukurwanya ufite, nicyo kibazo kibi. Shalom. Imana iguhoza amarira y'umubabaro, hanyuma iguha amarira y'ibyishimo. Namenye ko habaho amarira y'umunezero. Ushobora byenda kuba ntayuzi, ariko icyama umunsi umwe ukazahura nayo. Aya marira y'umunezero abaho. Shalom, shalom. Thank you so much. ngo kuko kubabarira kuvura umutima. Kubabarira ni medikama, ni umuti. Iyo ubabariye uba uri kwivura imvune z'umutima. Umugabo bita Nelson Mandela amaze kuba perezida, nyuma y'igihe kinini bamufunze, yababariye abantu bose bamugiriye nabi. Byatumye umugabo bita Clinton w'umunyamerika, niwe wari uyoboye ico gihe, aza kureba Nelson aramubaza ngo tubwire icyatumye ubabarira abantu. Nelson aramubwira ngo nzi imbaraga zo gufungwa, ngo sinari bufungurwa amaguru, ngo nkomeze mfunga umutima. Ati ayamubwiye ijambo, aravuga ngo umuntu utababarira ngo ni nk'umuntu ufata ikirahuri cuzuye uburozi, hanyuma ngo akakimwa bagategereza ko kizica umwanzi we. Iyo utababarira uba uri gukomeza kwigirira nabi. Hari undi mugabo w'umudage we yaravuze ngo umuntu ubabarira ni umunyesuku, ngo barimo akoropa umutima we. Nyeganyeza mwene wanyu mubwire ngo nimba utazubabarira uri umunyamwanda mu mutima iriye.